Okay, noneho tugiye gushiramo iyi gradient kugira ise n'iyi neza neza. Hano hejuru ni umweru, hasi ni ubururu buvanze n'umweru ukuntu. Ntabwo ari buresiyeri pure, ni ubururu bwenda kuba umweru nyine. Umweru niwo bwiganjemo. Kode ngiye gukoresha, turajya muri body, ngiyi hano, tugire background, iyi kode ndakoresha irakora muri Mozilla gusa, Moz, nanone tire, nanone tire, gradient. Okay, tufunge noneho twandikemo top. Okay, noneho kara ya mbere irajya hano, ya kabiri ijye hano, then okay, so dushaka izo kara, iyi kopi kuko niyo iraza hano gutya. Tuze hano, tuyishire hano, paste, twongere iyo ni umweru, copy, paste, then save. Ukureba ko bibaye neza, ariko bisa byacuramye nyine. Okay, kuri top niyo haraza kuba umweru. Ngire cut, ngire paste, cut, paste, save. Okay. Urabona yuko isa na background yayo. Okay, noneho igice tugiye kujyaho ni iki. Tugiye kujya kuri iyi korone ya kabiri. Okay, ndamanza iyi ni header, iyi ni paragraph, noneho aya ni ama input. Dufite ama input angahe? Dufite ama input atatu. Dufite ama input atanu. Okay. Turajya muri HTML aho tuyandikira, noneho tugeze muri korone ya kangahe? Ya kabiri, ariyo yiyi. Ya mbere yarangiye. Okay, dufitemo head, okay, head byanditseho copy, paste. Tuze hano dushiremo paragraph, nayo copy, paste. Okay, and save. Okay, refresh. Yabonye yo isi ijya hasi. Noneho turagishira ibumoso gute? Noneho ko turayishira ibumoso, turajya muri turavuga ni core kabiri, tugire float, left, okay, n'iyi one nayo
Okay. Abonye yuko yahise ijya hakurya nyine yayo. Noneho okay, kubyaranja nzabyaranja nyuma ndangije iyi page yose. Okay, nibwo nzabyaranje, ariko reka manze nandikemo ibi byose byo ndakenera byose, ubwo turaza kubikenera nyuma ibindi. Okay, reka mpindure iyi text yacu noneho. Core kabiri h1. Okay, byose ndakenera ni kugeza hano. Copy paste, save. Uri kureba ko isi ihinduka. Ngiye kongera size yayo. Size ndayiha 40 direct kugira turebe ukuntu iraza kuba ingana. Okay. Ni kenshi ndayiha 30. Save. 30 ni ntoya cyane. 3.5. 3.5 ni iyi. 3.5. 3.5 ni iyi. Okay, noneho paragraph noneho. Copy. Paste. Paragraph. Okay, hano ndaza guhinduraho mu kanya, ariko reka mbihindure kugira ngo mbikorere rimwe. So iyi ntuza iyi paragraphe ngiye kuyimurira mu yindi div yayo. Ntabwo ari iyayo, irabafatanye na input. Div class iraba kuko ari input yayo ni muri first name nyine. First name. Okay. Tuze hano tuyifunge. Tugire save. Noneho sinza hano. Ntabwo ndakoresha iyi, ndakoresha first name. Okay. Tugire save. Okay. None ngabanya size ngiye kugira 20. Tugire save. Okay. Ndebe. Aha. Iyi ndayikuraho. Tugire save. Okay. Yeah.
ndabona ari sawa. Ngiye kugabanyaho gatoya nayo 18 ukuntu 18. Okay, niyi. Okay, ngiye kubireba noneho distance iri hano ndabona ari 30. Okay, koro kabiri, margin top 30, save. Okay, noneho ni text uri kubona ko ifitemo indi space gatoya. Space kugira tuyishiremo turavuga muri paragraph tuvuge margin top nanone tuyihe 5. Okay, reka tuyihe 10 tugere save. Okay, hano birahagije. Birahagije hano. Noneho tugiye kuyiha input ya mbere. Okay, input rero turavuga gira input type iraba text. Noneho name ni first name. Okay, noneho kuyuzuza biraba required nyine kuko ntabwo urayisimbuka iryo korone bitabaye bazaguha warning nyine bakubwira ko ufite kuzuza ako kantuza ako ka input nyine ugomba gushiramo ikintu byanze bikunze. Required ntabwo ari none ndi kwishiraho. Tugiye save, refresh, yagezemo. Noneho ikindi tugiye gukora tugiye kuyikoreraho so noneho turebye hano iyi text iri kuzamo ngo first name, iyo utangiye kwandika ihita ivamo, wasiba igasubiramo. Bayishiramo placeholder tuvuge ko ari first name. Okay, turebe ukuntu bimeze. Ngiyi igezemo. Noneho tugiye kumanza twa customizinga neza iyi input yacu nyine neza. Okay, turagira turaza hano tumanuke hasi
turaza hano hasi twandike first name in input tufunge twandike border radius border radius turagira 5. Okay, noneho tuvuge border okay, noneho tugiye kuzihereza kara iraba ingana ute gutyo iraba ingana na pixel imwe, so ibe ari solid. Kara yayo turebe kara ukuntu iraba imeze. Okay, kara niyi, copy, paste, then save. Okay, abonye ko yahindutse. So noneho tugiye kongera ubunini igomba kuba ingana gute gutyo. Noneho ifatanye n'iyi, reka turebe distance irimo. Ama 27. 27 margin top 27. Save. Okay, turaza kureba impamvu ariko n'ubundi nta niyo. Okay, noneho turebe uko iyi ingana. Ingana na 40. Uburebure bwayo ni 40. Save. Okay, so n'iriya text buriya turaza kongera tuyongereho nka kangahe. Okay, hano hari 40, turagira 38 gutyo. 38. Ndakeka ko hano bisa n'ibingana. 38. Ngire 3 wagira 3 ukuntu. Save. Ya 3. Okay, noneho iyi text nayo tugiye kuyihindura nayo fonte n'ibindi bintu na size yayo kugira ize kungana n'iyi size. Turaza hano
andike input copy, tugire paste hano, okay, tugire type text, type ingana na text, ingana yes, copy, paste, okay, kubona yuko ihise ihinduka